1948 жылы областық қарауға даярдана баштадық. Андан Жумабай Кыякчы мен Орманбек үчөөбүз жактырылып, областың борборуна қарауға келдик. Жүздеген елдің алдына саламдашып ырдап чыгып, кубанычым койнума батпай, комузумду көтөрүп жатаканага келе жатсам, ошол кезде мугалимдердин 2 жылдык курсунда окуп жүрүшкөн Жунай Төрөназар деген жолдоштор жолугуп калышты. Жунай айтты, жүрү токтосун, театрга кире кетели деди. Театрга кирсек, фойеде бир чокчо бурул сейрек сакалы бар, толмочунан келген өзбек топу кийген бир аксакал олтурган экен. Барпырчын уктуң беле деди Жунай. Оба уккам десем, барпырчы ушул областык олимпиадага саламдашып ырдап чыкчы деди дейт. Анда жана эмнеге чыккан жок десем, барпын ансыз элдин баары билишет. Андан көрү саламдашып ырда, ыгы келсе чымчылап тийишип ырда, аксакалдын сөзүн угуп калалы деди. Байбичеси дагы жанында экен. Мен комузумду күйлөй баштаганымда комуздун үнү чыккан жака кулагын төшөп тыңшап калды. Аксакалдын көзү көрбөйт экен. Эми көзү көрбөгөндөн кийин көмөлөтүп кетем го деген ой менен ошондо мындай деп баштадым дейт. Көрүп турам бирден тиги көк ала сакал абамды. Барпың акындой ушул деп балдардан уктумдой кабарды. Сагадай бою саралтын салаваттуудой кишиге саламдашып той алалы. Карыянын алдында кайкы тилдин ой чабалы. Кыйлага жашы барып тыргыргыз элдин ичинде кыдырып тоонуң ой таланы. Сырттан адамдой көрүнөт сындасы мендей баланы. Жакташкан жан болсо жакташа калчудай жанындаң экен аялы. Бүтпөгөндөй дүнүйө бүркөлүп турат той кабагы. Жеңемди мындай турушу же жетпейби кийин тамагы. 60-тан асса да алган менен тойбогон, 80ге кадам басса да серипкендигин койбогон абам аялды ушундай багаба. Кайдагы тентек дебестен аба кабыл алаң айткан салам дей. Атыңдың угуп чынындаң алтын жүрөктөй сагынган. Корголдон угуп даңкыңды. Ачууланып ырдасаң аярданып, турбасаң айтканы тийген чагылган. Менин да бактым бар экен сиздей барпыга келип тою кабылган. Эми мен туулуп өскөн жер бул тегененин дой таласы. Жылга сайынан жылжып аккан кашка суу, жыпар жыттуу абасы. Ниязалы комузчу, ал балаңыздын бабасы. Желпингенден жел жетпес, жеткилең акын болуучу, жеңи жок тойдун абасы. Ал эмиң акындардын мыктысы, айтышамын дегендиң алып жерге чыкчусуң атактуу акын Нурмолдо. Ал балаңыздын дой тагасы, эргип өссөң ырдамак, эзелтен кыргыз адаты, эзелтен кыргыз той адаты. Айтылып дайым келгенде, ал өзүң акындына бүтпөй санаты. Ошондо балам бүттүңбү деди. Оба бүттүм десем, комуз чертпейт экен. Таягын таянып алып, кара төкмөгө салып мага мындай деп ырдап баштады дейт. Учурашып ырдадың, урмат менен тыңдадым, амандашып ырдадың, айтканыңды тыңдадым, ала барман экенсиң, акындык жолун булгадың, азиз элем жетелеп, алыс жолдуң өтөтөлөп, алып жүрөт курбалым, аялында жардамга ала келген экен деп, айтып бир аз ырдадың, балам ал эми не кылганың, балам сендей кезимде, баары турат эсимде, көзүм ачык чагында, көп баргандалай айылга, каяша кылган ырчылар, калуучу менин карыма, көзүң азиз экен деп, көмөлөтүп кетем деп, көмөлөнүп жыгылып балам көлгө барып тумалымба, катыгыңды берейин, капа болуп тарынба, билет элең о баркымды, бир жүрсөң мурун жанымда, мен барпы болгону, барпың атка конгону, ышкы бозум элимме, ырдан салгам жоргону.
Barpaqınsız öň ötçemez, bul ayıldında toylary, koktu golat kolary, barpı baspagan jer beken, bardy kırgız toy zolary, bilalbadım abalanın, kanday eken oylary, atasынан jemuksaň arılar balki meşorlary. Mına tiyişte olturup bir balege kaltırmak boldun desem, çıdasaң çıdarsың, çıdabasaң çıga kaçıp tınarsың dep Junay bırs külüp koydu deyt. Barpak sakal bolsoň uyutkan korgoşunday bolup, oltur ırın ulan todat deyt. Bala men da sende jaş bolgum, har önörgö maş bolgum, kız kelinderi görünse, kımız içpey, boz içpey, sende pi baragın koş içpey, jalan kıyalından o mas bolgum, kızı talaga karı dep, kızı kangan at koygum, 64 yaşımda, al kıyal menden jat bolgun, kurup kalsın karılık, kudret getir dart kongon, jakşın eken jaşçılık, жазgı gülдөy bak kongon. Oşonda baybiçesi maga boluşup, jaş balan ança garbaylardasaң bolo dedi. Oşondo barpak sakal kayrada maga mınday da vırdıp atat dedi. Ha kalkında sende görübödüm, katu çıkkan başından, karıyaga kaşıngan, menin ırım surasan, arsılanba başının, ağınınday taşıgan, çıngarı dep sıylasan, balam çıkpay жүрgün kaşınman, men barpı bolgona, barpın atka kongona, tolukşup sayrap olturup, tonum boldum torgoyu, 33'kö gelgende, orundu turmuş ornodu, talayga bütkön bak teken, talı bastay bol jolu, 27 yaşımda Cilalbay canım kor boldu, görsetpey koydun alamdı bu gözümdün akkandoy şorları, ugup koy balam sözümde, urmattağın özümde, jorgoluğu var eken, jolga tüşüp köşülde, atana köp tiybesten açıp жүрgün o gözüngdü. Degenden keyin barpak sakalga men kayradan mınday çağırdadım deyt Toktosun ata. Atağыңды даңқыңдың алыстан далай ұққамын, қытығылаптың айтпаса қызып айтты ұққамын, қар яңырда бербесе қалат деп іштен ой бұшманым, топон су болып кетсе да тосойыншы беттешіп тобы келді ой шыққамын. Серги түшті да көңілім сөзіңді ұғып той тұстамын, қачырышың башқача қанатындай душым қардың, жүгірішің таптаза жүда өзіндей тұлпардың, мен емез ечен ырчылардан үлгі алышқандой ұлудан, күжілдігін күдіктей гүйленсе топтан сурылған, айтқанын ұғып қалсақ деп артынан ершеп шуырған, таңдағы бұлбұл үндентіп, таптағы құштай гүйленді, аба талпын тыбан ұшыр турыңдан Андан кейін областың борборында болот деген иниси бар екен, ошонукунда барып, таң атқынша ыңырдашып, сырдашып олтурдук дейт. Анан 1950 жылы барпак сакалды Фрунзеде мүрзөсүн көрдүм деп Токтосун ата ескерген екен.